base-ladies house bezofuhlela nabonke la bezosibangela isicefe la. Phela umthetho TikTok oweyingane. Hayibo. Ungena phi? Hey guys, khona lokho lomkhono oqalwa labo auntie laba base-ladies house. Kwalo mkhono oqalwa labo ngomthetho TikTok wama-2K ngomthetho. Kwalo mkhono esinoqala ukuzosijoyina la labo auntie bawuba bale-ladies house laba abahlala whole day endlini engagezi behlala uzobuka nje ingane bezodiscourage ingane kwama-comments bezokhuluma nanoma yini abafisa ukuyikhuluma ngoba nakho babethi befesa bengawutholi umsebenzi ningashijwayeli kabi. Thina siyahlonipha thina athi ngikhulumile mina ngiyahlonipha mina but mufuna ukutshengisa iside elinye lami ngiyakutshengisa mina ngihlonipha mina umuntu omdala ngiyamhlonipha umuntu omdala ngiyamazi but mungijwayela kabi nje mfethu umuntu omdala uvela usuzongijwayela umuntu omdala usuzofuna ukuphakama ngami uzofuna ukubukwa ngami mina ngizokutshengisa ngizokulanda fresh ngisho futhi ngathi sihlanganephi ngizokulanda fresh khona lapho umhlanganweni lo usahlangane khona mhlawumbe uthi ngizokhuluma into ade ngikhuluma landa fresh khona lo mkhumbo osuqalwa nje auntie noma babadala abanama anger issues ukuthi abawuthola umsebenzi ningashijwayeli kabi nini ningafuni sintshengise elinye iside lethu mase nilobe nithi la ama-2K wara which is afuna ama-2K brother bani Enigma bani ningashijwayeli nje kabi eyibo anyway sengimkhumbula uChris Brown already ngimkhumbula mina uChris Brown kodwa engasijwayeli ngempela ngicela bandla bomamzo sengicela bandla sengicela hayibo Sasha ogogo hayibo Sasha zithini zingane kwenzakalani suka useke ikuphi la khona uChris Brown ayibhale khona noma amemezela khona noma la unaleda ayibhale khona ukuthi yena uzohamba eyophefoma lapha emcimbini walomfana lokadila ukuthi ke manje ke abantu abadala imbokodo into ekade zayibona namanje isabona khuluma ngezinto mina ezihlula ukulungisa impilo yazo ezifuna ukuvimba icebo likaNkulunkulu elingenakuvinjwa so manje nizomonazela ingane na17 awukahle ngibonile ingane na18 na17 mhlawumbe ngoba izalwa ngoDisemba shuthi na17 yangane la ningamonazela umuntu na17 hebo isikhathi sayo sokuthi leyangane iphaphe isikhathi sayo sokuthi icelebrate ayi ngoba ichoma iya celebrate